mei ni thum sang ni som ni paruk chol ni ani a bazar thlir tu te chibai ule US President Donald Trump chuan US sipaiten Iranan ti turan ti zo vele Cuba laman hoile ngal don ni na soya atong kam taka phei chuan Cuba chun langhal mai don ni na soya ni Florida Forum Club of the Palm Beaches ten private dinner an buat saya Trump hian he thu hi soyin US Navy chakna chu Cuba nornan manani tur thu a soya US Navy indo thlona phur long lian USS Abraham Lincoln chu Iran operation atanga ho nuwa Cuba ram hnai tuipuya dani mai theini na soiboka Cuba hi kan langhal mai theiani Iran ron chu san nuwa kan long lian USS Abraham Lincoln aircraft carrier Kovela lian ber chu tuipui kamatanga ia zavela hla omen Cuba chuan kan lom lu tu ke kan du to ke an tinge yang ati Trump hian ninga ni khan kong sang sang Cuba ram shek na turin executive order a minga ziaka he thu pe ka hian Cuba ramin energy defense mining finance le security thilan malak na shek na te tela chu mai ba ka chuan Cuba ne na thok ho ram dang mi le company te shek na te po tela Cuba ram mi poimo corruption le human rights bo chiat na tel te po he shek na hian a huam dona foreign bank te po US in a shek Cuba official le pol te hna poisa pe chuak lo turin US chuan a hriat tir bokani Cuba hi US yan kong sang sang in a sheka oil sum don na lama shek na phei chuan Cuba rama hong na hle to a US chuan Cuba rama politics le ni tin khosak na in siam that na thlen theina na hetiang mala hian ni thu an soya hetila hian Cuba foreign minister Bruno Rodriguez chuan US shek na hi UN charter bo chiat na ni a Cuba mi puiten har san nan tok mekani US hian Cuba le ramdang shek turin dikna nei lo atia Cuba hian US optum na chu voi tam tak lo dang to ani atibok Florida thu soina hian Trump chuan Iran lo chung changa soile a US chuan Iran chu bei lo se Middle East chu ke dar vek to ang ati President Trump chuan Iran in nuclear ral thuam nei atum na chu Middle East mai ni lo khovel ramdang tan po hlau omani atia tuna hian Iran chuan US le Europe tan po hlau om phak missile la nei ani atia rammoi tak Iran a reilo te kan zin na san chu nuclear ral thuaman nei lo na ani B2 bomber mangin kan ti to pa tilawila chuan nuclear ral thuaman nei anga Israel Middle East le Europe chu dar vek to nge yang atibok Trump hian Iran chuan nuclear ral thuaman nei turani lo ti sainon la in Iran hian nuclear ral thuaman nei turani lo achan chuan ei vai chuan Israel laka manghal ngei dona Middle East le Europe a po mangzelin aduta ke ni kan ni ang chu chu thleng turani lo B2 bomber mangin ti chiat sak lawila chuan kan dar na sa to ngotang Iran ram hruai tu te hi misual an ni a an ro rel na do tu an ma ni mi te ngei po kar ni chungin singli le sang ni zet an that manani chu wangin ma kan la ka nga ya tuna chuan Iran chu ti chiat ani a Navy an nei to lova Air Force pon nei to lo thlona ka na tur man ruan nei to lova radar pon nei to lo hruai tu pon nei to lo an hruai tu te an thi vek to tu ber nge kan biak po kan hre thei to lo kan han biak po in Mohammed a chumi khami chukani antia ho tu ni em in ho tu kan bedu kan tireng mai ani atia hetiang ram hi khovel an la om lo tu man hruai tu ni an du lova President ni du an zonga tu man an du lo ani atibok nimin khan President Trump hian press meet te kom na Iran in rem na tura rotnan thelu chu mu to thu le adu khop lo thu a soya in rem an duwa ma sen rotna kalunga la oi lo ani Iran hian sipayan nei to lo wangin in rem an duani ati heti la hian Iran sipai headquarters sa deputy commander Mohammed Jafar Asadi chuan US le Israel chuan Iran bei chun zom le mai thei ti soin fin fianan na ya US chuan eng in rem na ma an la pom lo ni in a soi Jafar Asadi chuan US thupuan le malak na hi media manganor kalani a tunan du ber chu tuyal thei manti niamani a chuba ka chuan an mani siam nge boina tanga tal chu adan an zong bokani atia Iran sipai te chu American ho malak na at thak tak lo do let turin an in ring rengani atibok nimin lama chanchin tharnga event hlo ber zinga mi chu US in Germany atanga sipai sanga lak chuwa tum thu hi ania zirtom ni khan US chuan
NATO an thopui Germany atanga sipayan lak chhuat tur thu hi an puanga tunhaya US le Germany inkar hi thawak lawani mani lokhan German Chancellor Friedrich Merz chuan inbiak na mangin Iran chuan US abol kual vel mek ni ina soya hei hi US official te chuan an lanna hleya President Trump an Iran an beina konga Europe ramten an pui thadu lo tia lo soi fo to boka wangin US and Germany laka an thin rim na lan tirin Germany atanga sipai sanga lak chuan tum thu an puang ta ni Trump hian Europe khomol pui raman tho pui te chu Iran an do nan pui thadu lo ti ina soi sela abik takin Strait of Hormuz chungchanga soi sel na sa zuala Germany chau soi sel lovin Italy Prime Minister le Spain President te po na takin na lo soi sel to ani US chuan Germany atanga sipai sanga te lak chu na hi kumchan ve atanga kum khat chung vela zo filan tum thu an puanga Europe khomol puya Germany hi US sipai kol hnem beran ni meka singthum sanga vel zet an kolawangin sanga la chuak ma se singthum vel zet an la om don ani heti la hian Washington Post ABC News le Ipsos te tangrual in mipui ngai dan an laka America mipui za somruk pakhat te chuan Iran a run chu tamati sualian takani antia za somni aya temin Iran laka US malak na chu hlo tling nian ngai thu an soyani hemi pui ngai dan laka hian ro relai Republican Party zinga za som sari pakwa chuan Iran do na hian supporta Democrats lamin an du lo de uveka Independent zinga du le du lo an in zat de tho thunga za somli pariat te chuan US du dan angani kherlo poin inrem na siam an du thu an soya za somli paruk te chuan Iran nor zela atulani chuan sipai chakna po manzui zelan du thungani heti la hian Iran rama chuan indona wangin thil manasang chak hle ni in Al Jazeera chuan an soya indona wanga na tho tur nei lo makta doi telanom bokani karmasa inrin ni ain nimin khan Iran rama hian engkim mana to zok ni in talana ni a US le Israel in Iran ram hun poimo sang na satakan bom chiat baka antuyal thei khal chuana turan dan pin sak meka Iran ram puma ni somruk pali chung zet internet ti to pania wangin mipui te hnain na satakin na tur boka Iran ram mipui makta doi som kwa zet te chu din mun har sataka an ding mekani Iran poisa real hlutna ta hniam duai zela tuna hian Iran real nuai khat le India poisa cheng sari vela in tluk meka Iran a hian poisa in hlutna nei manglo ti na ni ber maya chuti lai chuan bazar sang a thil lei tur atlema thlaizuar tu ten zor turan nei manglova sumdong in bungrolak na tur le lak dan tur po an shari lawani Iran rama hian thil manasang uchuak hle a iPhone 17 Pro Max 256GB chu India rama cheng nuai khat le sing hni tling lova lei thei lain Irana chuan India poisa point cheng nuai thum le sing ruk chuang manani a an mani poisa real phei chuan tluk le ding on nga chuang manani Iran rama company lian le na thok tunga oil company te chuan US le Israel beina wanga hnan tho hlei theilo meka wangin mi makta doi telin na tho turan nei lo meka Supreme Leader Mojtaba Khamenei chuan sumdong tu te chuan an na thok te ban lo dan ram zong turin na riat tira Iran chuan mason na konga zole mek ni in na soyani hetinga ni la hian US chuan Strait of Hormuz paltlang tur long te chu Iran sipai le Iran nena in kung kai pol te hena poisa pelo turin nan riat tira US Treasury chuan thu chua siamin Iran sipai te hena poisa pe kan phallok thu an sei mai baka Iranian Red Cross Society te hena po donation pelo turin riat tirna ti chuaka poisa pe te chunga na taka mala kan tum thu an soyani puanto thinangin Iran chuan indona ti top na ta na nan siama Strait of Hormuz paltlang long te hena fi la kan du thu an lo sei to a US Treasury Office of Foreign Assets Control chuan long company ten charity pol te hena poisa pe anga anin soi po an ngai thiam lo thu chiang takin an soya poisa mai ni lo thil dang po Iran le kai hnoi pol laka pelo turin riat tirnan ti chuaka he thu pe ken US le ram dang long te po huam vek ni in an soyani heti la hian US chuan ral thuam thalna tangin dollar tu le ding on riat aya tama mudon ti achiang le to a US State Department chuan Israel le Gulf bial an tho puiram te hena ral thuam chi sang dollar tu le ding on riat le point paruk aya tam man thalna turan pompui thu an puangani US and Israel baka Qatar Kuwait le UAE te hena ral thuam thalan rem tia
heng ral thuam an hral theinan hian US Congress pompuina lak ngai lovin US Secretary of State Marco Rubio chuan rik rum thila man tur emergency provision manani thu apuanga an ral thuam hral tur zinga hlawm lian ber chu Qatar hnena Patriot Air and Missile Defense System ni in hei hi dollar tu le ding only ai tam manania Qatar hnena hian dollar makta duai zakwa somkwa pahnih point paliman advanced precision kill weapon system an hral bokang Israel chuan dollar tu le ding on khatling lo deuh man ral thuam an leidona Kuwait chuan dollar tu le ding on hnih le chan veman integrated battle command system thlawna le missile ka thlakna ral thuam an leidona ni UAE point advanced precision kill weapon system dollar makta duai za somli pasari point paruk man an leidona US ral thuam siam tu company lian BAE Systems RTX Corporation Lockheed Martin le Northrop Grumman te chuan contract lian tak tak an hmuthar dawn ti na ni nimin khan Iran rama chuan Israel ta na en thatu nia pu papahni chu khai hluman nia Isfahan na Natanz nuclear hmun chungchanga Israel hnena information pe apuan ni thu Iran media te chuan an talang nimina khai hlum tak ta hi Yaqub Karimpur le Nasser Bakarzadeh an nia Israel en thatu Mossad ta na rukin an thok ti in Iran ko chuan thiturin an chung thu an rela hemi te hian Mossad officer hnena Iran sarkar le sa kho hruai tulang sar te chanchin le sarkar hmun poimo chanchin te an hril an ti ani April ni somni khan Iran hian Mossad ta na thok nian pu mi pahni an lo khai hlum to boka UN Human Rights Paul te chuan February ni somni pariata tang khan Iran sarkar hian an ram phat san tu apu mi sang li chuang man to in chung zinga mi somni pakhat chu an khai hlum to ni in an soi ani bazari lo thlira wangin kan lo me